Okay. Eh, Enhle. Angithi uthi lo muntu uye WhatsApp. Okuningi singakukhulumi la. Singaqwashisi ngoba khona mhlawumbe umunye usazofuna ukwenza lokho. Singaqwashisi ukuthi senza njani. No, but wami into eyenzakalile ukuthi izolo ekuseni mhlawumbe beko around abo 9 to 10 kanje and bengisemsebenzini izolo bengisebenza because umuntu offer like ulesithathu nolesine. So ngithole imessage ngisemsebenzini. Imessage mingena ku DM yaka TikTok ithi and ngine uqinisele ubhuti emethi lo muntu umuntu ongaziyo because into ayishilo uthe iwele lakhe alisekho nawe ungunest ubhale kanjalo. Lo wesibili uthe nihleze nigiya ngomthandeni namhlanje ziyakhala. Bese kuthi lo osende WhatsApp ubeke nje kwacaca yiloyo ngoba ungisendele inumber plate yemoto yami wangitshela ukuthi sisuhlala eMidrand inkani yakho newili lakho isizophela wena ulandelayo usho kanjalo. Engithusile yileyo kakhulu ngiyayibona le yaka DM yokuthi welela mali ikho tontonton is fine mhlambe wangibona hamba nesiqiniseko sami because besinakho ukuthi nesiqiniseko kumele nethuba nami nginethuba mhlambe sambe sodla inyama ndawa nathize siziphuzele ngirequest na request like even ngisasebenzele eThekwini I think 4 years ago usiqiniseka ukuthi mase eThekwini angifonela athi mafunga sengila ezefletini lami sidle inyama kube mnandi. Engisho ukuthi lo muntu lo ongibhalela WhatsApp umuntu ongazi ukuthi ngihlala phi, umuntu ongazi ukuthi ngihamba ngemoto enjani, umuntu futhi ongazi ukuthi ngoba ngila eGoli ngitholakala kanjani. Cause if ubengangazi ubengeka ngisendele inumber plate yemoto yami. If ubengangazi ubengeka asho zonke lezi zinto lezi azishilo. So uzisho kusho ukuthi mhlambe kade ene-investigation engayazi mina mhlambe mina bengihamba nesiqiniseko endaweni sokuthi mhlambe umuntu uyasilandela uyashutha uyenzani cause ungitshela nokuthi mina nesiqiniseko sake saya eMabonengi lifestyle safike sashutha izithombe kulo mgaqo lo waseMabonengi sase siyodla and nga-realize ukuthi no man lo muntu lona uyangazi all this time bengilandela because yes mhlambe 2 times sinoqiniseko seMabonengi sifike sidla inyama siphuza utshwala nesiqiniseko asho kuqala athi hayi inkabi yami asengidakiwe umkha wami ngicela sigodwe ngithi mina it's fine ithi ngihambisa yabo ngifike ngemshiye la hlala khona isiqiniseko ungidrive nami ngize eMidrand ngize endlini yami akukazi kube nenkinga but indlela lo umuntu lo achaze ngakhona okusho ukuthi umuntu lento lena oyiplanele long time ago kwami nokugcina kwami nesiqiniseko siya eMabonengi sigcine ngoMarch futhi wawusuphela uMarch sigcina ngeMabonengi. So sonke lesikhathi asikaze saya out besifonelana kuphela size sahamba ngolesithathu last week sahamba saya elontuzaneni kaMayimayi ethi asambe sodla inyama sayidla inyama kanti ngolesine emini ngizothola ama video ngisendelwa abanye zakwethu bathi mafungasi welela khalisekho ngathi mina kanjani ubani ongekho bathi awusiqiniseke ngathi anqasukani namanga nini lo muntu kade ngikhuluma naye mina ngabotheni ekseni ube right bathi nathi ivideo bangisendela ama video la dutshula khona isiqiniseko but since then angizange ngize ngakholwa ngasho ukuthi hayi ngoba izinto zakama social media mhlawumbe banamanga isiqiniseko kasho nangikhona isiqiniseko but mangifonela ifoni kasiqiniseko ayibanje umuntu iwarami yaqala lapho ukuthi kanjani ngimfonela ngayibamba because isikhathi esiningi mangifonile
noma ngathiwa akayibambanga after 10 minutes or 5 minutes uyangifonela back athi hayi nkabi yami ngi-right kwalwarale mese emakhaya uyasho athi hayi ngisekhaya ngize ngimcele ngithi hayi bafu bodlula kumali lapho uMabhengu umnike lento le because besiphathiselana mayigodi usiqiniseke emakhaya bengimsendela imali ngithi hayi ngicela ufike udlule ekhaya ngoba vele indlela yakhe idlule ekhaya unikezele umama le mali le athi hayi kulungile nkabi yami kodwa egcineni mina angi-understand ukuthi abantu ababulala isiqiniseko mara why befuna ukulandela thina abantu ebebezwana naye because ingxabano yabo isiqiniseko thina asiyazi mina isiqiniseko ushonile even namhlanje angimazi ukuthi udutshulele siphi isizathu ubeyenzeni kubani because mina indlela engimazi ngayo ubeyithandela uMaskandi Mqiniseko ubeyithandela uMthandeni yonke into emasikhuluma sikhuluma naye ngabazali bethu because naye bengasenayo ubaba nami angisenayo ubaba ekhaya besiqhudelana ngithi kabi yami okay this month wena uzonika 4000 ngenza ukuthi ekhaya next month nami ngizokunika lo 4000 wenze something ekhaya kimi like umuntu ebengiphile naye siphilisana but at the end of the day masazoba khona umuntu ongibhalela ku WhatsApp nebaplate imoto yami angitshela ukuthi ngihlalaphi angitshela ukuthi ngihamba yini le mina engiyenzile edeserve ukuthi kufanele kuzobe khona umuntu ohambe engicinga yini engiyenzile because ukulandela uMthandeni akulona icala mina Maskandi ngiqale ngumthandeni ngaqala back then ngumgqumeni emedlule emhlabeni ngo2013 wafika uMthandeni thina simsupportanga namhlanje sinosiqiniseko asimsupportanga today samsupporta kudala engakabi lento ayiyona njengamanje uMthandeni but into engibukayo thina siyafa sifela ukuthi singabalandeli bakaMthandeni kanti yini lengaka okumele sixolisele noma sithenga inkomo sishwelezele ukuze sikwazi ukuphila uMthandeni yini into ayenzile ebantwini eyenza ukuthi wonke umuntu ozosondela kuMthandeni kumele afe ngobani why ngobani bafethu yini esiyenzile ekumele sixolisele mhlawumbe sithenga inkomo eziwu10 yini esiyenzile hayi siswama ayikho nje into eyenzile futhi ayikho into wrong ngawo so nje sekuyila abantu nje abasebenzisa i-chance ke ukuthi vele umvelasi ubulawele kona ukuthi ulokhu njani ukhuluma kahle ngomthandeni manje sebesebenzisa leyo chance ukuthi besisabise sonke abazi ukuthi besisondelene nomvelasi baphume nje lo mkhankaso ke manje so wena sisi nje lo muntu nje ngoba uthi bekusendela imali kunja ukusendela ama number plate sho ngenzeka nje ukuthi umuntu akade umvelasi sonke lesikhathi emlandela lo muntu nje umuntu kufanele atholakale loyo noma ngabe kuthiwa kusuye kodwa esayisejeza ejezela nje kona lokho ukuthi unama number plate emonto yakhe engazi ukuthi wayiwashutha nini umuntu nje kufanele ajeze loyo umuntu nje okhohlakele sisokwaziyo umuntu nje okwaziyo loyo sola kwami ilento yokuthi nabe kungenelwana live yabo umuntu ugcine bethola ukuthi wena vele ukanjani ukuphi ngixoxe ngoba kujatshula hayi ngoba kukhona inkingi so sebesebenzisa leyo information ke manje no ulokuzana kakhulu uzama ukuxwayisa ngokuthi ekuthusa uzama ukukhipha kulento kwaMaskandi kodwa ke asiyakhona abantu nanokuthi singathatha wonke abantu abasasazo lokusibabika la siyabajabulisa umuntu akenza akekho umuntu othi uzokudubula bese ethi ngizokudubula etshele wena engabuye uzokudubula ayikho lento leyo singasatshiswa ubala ufithu singasabi amagwala labantu futhi labantu nje abashaya umvelasi amagwala okugcina ncinci amagwala laba khona kufanele bazi nje ukuthi ba amagwala insizwa abazona babafazi sengizokwenza ngizobonga nje into eniyenzile izolo bengibuka wangena uKhokhomelion eyihola ngaze ngashinga ngingedwa endlini siyabonga Khokhomelon hayi bekunzima sikhova hayi bafethu